Yesus parolongi. Permaan nama dia bata bodarion buat bani Sadat Tesalonika 5 ayat 10 itu tetap martonggo. Martonggo artini marsapa kon naibata rohita hulubi-lubi ni naibata laho patugah kon isini uhurta tadi hari rohita martonggo dopuho kun podoman laho mangan dop salpu mangan laho horja ibagas malas niuhur pakon ibagas parutolon pe tapi ningon ahap kononta mana ibata nasusiin ilobeta sanggah namartonggo ai hita anggosonai dingat hita ma nahina hatahoni Tuhan Yesus tondu ido naibata ase sagala namartonggo hubani maningon do martonggo ibagas tondu apa hasitongan ase hasurungan bagal do tongon on bani hita halak Kristen rahape naibata nasangap in pateleng pinggol ni kumbata jol maperdosa on maningon hoy na sotar luar hon hita halanyai ulang marna mangadi hita martonggo arian age borngin pe ay Tuhan tado memberi na perlubat ta tetap martonggo artini dos konni na marhosah do hita na martonggo hubani nebata anggo marhosah ope hita ay matandani na manggolu tapi anggolang marhosah be ay matandani na dop mate ase naginoran ni tetap martonggo ay ma ase diartong hubungan ta hubani nebata ia makuasai guluhta anggolang marbalos pangindoan ta ay hubani nebata ulang mitro mandole hita tapi marnunut do hita mangindo hubani malas tumang do uhur ni nebata bapata anggora hita tong idilo hubani martonggo mahita ham Tuhan Yesus Kristus pargoge ham mahanami marhite tondimu na papasingin ase tetap tong marpardomuan nami hubamu amin. Pai mahita ngar kita ambilan mandoding mahita humbane haleluya nomor 307 bait sada pakon 2. Sobatnya geser.
Ditaruhmu Tuhan. Onggo mahita. Roh maham Yesus merayakan namion. Pasu-pasu hama sihol ni uhur nami. Bani naman jalo hatamu. Pasu-pasu ham homa age iyanan nami dei. Laho pasadahon uhur nami. Makaguluh kon hatamu. Marhasoman kon ham hanami Tuhan. Tonari. Rosi sadokahni dokahni. Amin. Taganupan. Atas. Ya. Hatani na bata nagabi ambilan bata burginon ay masih basaon bani hari Minggu tanggal 10 Juni Minggu 2 Trinitatis. Isurat kon maay bani Markus bindu 4 ipuka humbani ayat 26 das hubani ayat 34. Jadi Arab luhur nami AGP sahalakaw na membuka mikrofon bani na membasa teks on tapi kita haganupan secara bersama-sama membasahon teks ni ambilan on. Ini sonon may surat ko ni Jai. Dop ay nima. Ia harajaw ni naibata ay masongon pambahen ni halak na manaburhon bunih hubani jumani. Namodom do ia burngin anjahapuho arian. Martumbor do ia. Dop ay marbuhutanoh. Naso pamutohan ni parjumaay. Ay humbani gogoh ni sandiri ipatuduh tanoh ay do lobey hayuni. Dop ay buyurni. Dop ay gandum naporngis. Ibagas buyurni ay. Anjaha dop masuk. Dop masak gandum ay. Mitor isuruh mapanabi. Ay jupah ma paryama. Dop ay ninima. Hubani ahama pausihon taharajaon ni naibata. Hubani ahama limbagahonota. Usih doai bani batu ni loharum. Sanggah isaburhon ay hutanoh. Aido silumatan. Kumbani sagala batu ni suan-suanan. Tapi dop isaburhon podas doay bagal. Gabi gijangan humbani sagala suan-suanan naboy si parluwohon. Mardakahi doay bagal-bagal. Gabi boy do marasari manuk-manuk na iyawang-awang ituruh ni linggom ni. Isahap kondo hata ay bani sidia. Marhiti buey limbaga nasonai. Dumu hubani na tarjalo sidia. Seng dong ihatahon bani sidia anggo seng marhiti limbaga. Tapi pulikdo ipatorang haganupan ay bani susianni. Ay madasni. Daganupan na hinahulongan ni Tuhata Jesus Kristus. Anggo isukun hita ahama malas ni hurmusonari. Rado merpikir do pehita laho membere balos. Murahan dora membalosi sada suku-sukun aha masihol ni hurmu bani panorangon. Rado mitor serentak kita makatahon salpu manamin kofiton. Mulak ma bani suasana na sa tahun na salpu lebih kurang
marminggu secara bersama-sama. Partongguan rumah tangga, tongo-tongoma i rumah ni ise suhut. Bani na melayani, misalnya lang pala be sonaryon ay masihol ni huta. Ita ganupan. Bani panorang Bornginon, malas ni uhur bata ay ma, dumuhu bani teks niyang bila taon, isobut ayat 30 nini sonon. Isahap kondo hata ay bani si dia marhite buwe limbaga na sonay ay dumuhu bani na tarjalo si dia. Tuhan Yesus do na masahap kon limbaga bani panorang ay. Anjaha sada malas niuhur do ay hubata panorang sonari, laho mangarusi limbagaon, lang hape domu hubani pambotoh ni halak. Lang hape domu hubani pambotoh ni seorang ahli teologi. Iya, halani gati do sonai nita kan anggo pambotoh ni ahli teologi do ase baru sah nita halaniai iya ay ma nasiam na do marlajarin ma. Anggo langa do gijon pandita tapi nginjil nasiam situa ma, nasiam samas ma, seolah-olah marsidalian. Tapi do muhubani ang bila taon ay ma, laho mangarusi ay do muhubani na tarjalo si dia. Halaniai bapainang hitaganupan na martupu bani panorangon, lang pala pikir kon hita dauh-dauh. Sonahado pasal harajaon ni bata. Lang pala ko maibayang kon hita ise madiba na mambutohay. Ijama panorangay, sonaha makiadaanay. Tapi dumu hubani na tarjalo hita. Dumu hubani na bui iarusi hita. Iya. Sonahado si bui iarusi ay, marmalas ni hurma hita, na do manggulu bani zaman perjanjian baru. Do maroh tonduy na pasing, laho mangajari hita. Laho maparmaloi hita. Halaniai mari bersuka cita marmalas niuhur mahita ibagas Tuhanin ase ibagas na mangajam kon Tuhan hita laho mangarusi pasal harajaon ni naibata. Laho mangarusi pasal harosum ni Tuhan. Laho mangarusi pasal berita malas niuhur. Laho mangarusi pasal kerajaan surga. Ya, kita ganupan na hinaholongan ni Tuhan, bani panorang teks taon, adong do halak Farisi pakon Saduki na manganggap bahwa si dia ay orang istimewa. Kan God isa rupa do. Anjaha anggolang dos pakon si dia, mereka menganggap bahwa orang lain itu kurang berarti, kurang berguna. HP tanpa disadari mereka, pabua pargoluhon ni si dia bani anggapan na sonayai, doma dawo humbani harosu ni Tuhan. Sikap perilaku ni si dia na mementingkan diri sendiri dan merendahkan orang lain, itu bukan sikap yang mengenal firman Tuhan. Ya, jadi halanyai ipatotap do muhubani teks taon bani ujung nino kanayai pabua cara ni Tuhan marhitehon ni namar limbaga iya ase iya rusi ma do muhubani pampotok tabei do muhubani pikirat tabei marhasoman kon tondui na pasing marhasoman kon holong na humbani Tuhan. Ya, jadi ibaga saganupan ay tanpa tonduy na pasing langboy iarusi hita limbagaon. Ibaga saganupan aktivitas talangboy iarusi hita, apakah kerajaan Allah ada di sini? Apakah harajaon ni bata tarida do bani pargoduhota siganu parion? Tapi dumu hubani na ibere limbaga ijon adung dua na parlobi ayma pasal na manaburhon boni. Pakon na paduahon ay mabunih biji sasawi. Ya, kita ganupan na hinaholongan ni Tuhan,
isobut do muhubani limbagaon pasal kehadiran ni hatani na ibata. Anjaha ija marianan hatani na ibata, ija hatani na ibata nagabe si andal honon pangustandian bani gulu ni jolma, ijay do boy iahapon hita pa buwa kehadirata aktivitasta ay maaktivitas na pataridah kon malas niuhur bani Tuhan. Iya, jadi ang bani teks taon isobut bani limbaga na parlubi ay namanuan bonih ay adalah serba terbatas. Bani panorang siang niari do hasaya boy marhorja. Ang godom maborngin halani terbatas do gogok ni perlu mamangalok gogok. Anjahadong do panorang ni marsaran. Anjaha purisona hape pambotok ni isobut ijon langboy iarusi ni sonaha cara kerja ni bibit ay marbagel magodang mambahen boy marhasil. Langboy iarusi ay. Ya, tapi ibagas hasil sironi laho mandalan kon tugas ni, laho mandalan kon perbagianan ni, dan tidak membuat atau menjamah atau membekuhun perbagianan ni hasoman, ijai mataridah harus ni na ibataba ni guluh ni. Ya, artinya ay hape bani parguluhon ni jolma si ganup arion do muhubani aktivitas ni jolma do muhubani aktivitas ta ketika firman Tuhan itu berkarya. Langa dong istilah etek do hanami atap hanami do si porlunan au do na parlubi au na parpudi. Langay hape. Tapi haganupan mahita makapurluhon janah mga hapon pabuwa tanpa firman Tuhan, tanpa kehadiran ni Tuhan bani haganupan aktivitas taai, itu tidak akan bisa menyenangkan hati kita. Ya, jadi aiduna isobut bani limbaga na parlobi. Ase ihorjahon ma porsi ni bei, tugas ni bei. Halani anggo pasal pertubuh ni, pasal perbagal ni, pasal perbuah ni holi, ay horjani Tuhan doai. Tapi ulang das lupa, pabuah adong do perbagian ata ijay, adong do naboy bahenon ni jolma ijay, ay makorjahon do muhubani na marsuruksi. Ya, ay manaparlobi. Napaduahon isobut pasal harajaon ni na ibataboy do igambarhon bani sada hal na etek. Anggo isobut hal na etek boy do mapasuhur ni halak. Boy do seolah-olah itu tidak berarti. Boy do seolah-olah anggap enteng hasoman naligan halani mana mungkin. Gitu. Tapi ipatudos maay bani sada biji ni sasawi. Nah memang isobut do muhubani teks tahun ia masih etekan humbani sagala bonih ni suan-suanan si parsayuron bani golu ni jolma. Tapi do kosi ay itanom, do kosi ay bani fungsi ni sebaik mungkin, ia akan beralih bertumbuh dengan baik anjahaboy gabe ianan parlingguman, ianan berteduh, ianan pangalopan gogoh, ianan marmalas niuhur. Ya, isobut pasal harajaon ni naibata. Boy do bani halak naligan song nalang tararusi. Bahkan bodoh halak naligan putus asa mengidah. Mana mungkin itu terjadi? Mana mungkin itu ada? Ya, tapi kembali do muhubani prinsip no kanai pabua bani haganupan aktivitas taon hape laho mangarusi harajaon ni naibata ay maanggo idingat kita ihapor sayai kita ada karya Tuhan bersama dengan kita. Adong holong ni Tuhan marianan ibata. Adong kuasa ni Tuhan nagabe andalata, nagabe pangaloban gogoh bata, nasihol si ajam konota bani ari-ari ni gunhon. Ya, halanyai pasal harajaon ni naibata,
lang boy bandingkon hita pakon kerajaan dunia. Tapi pasal harajau ni naibata, pasal kuasa ni naibata, pasal berita malas niur na kumbani naibata, boy doai ia rusi hita halani adong tondui na pasing marianan bata na mampu laho memberi pangarusion hubata secara pribadi domu hubani kemampuan tabi. Jadi yang godongi jona anak sekolah minggu lang pala humama ningun cara ni si dia songon cara ni na dewasa ase baru mengarusi ai mahape harajau ni bata langsung ai. Bodoh dengan bermain-main si dia dengan apa adanya bani goluhon, tapi si dia tetap mengahapon pabua lang adong goluhkon anggolang rapakon Tuhan. Halanya ihorjahon si dia mahorjani dumu hubani harus ni Tuhan. Bodoh hal analigan anggap enteng bani si dia, tapi sa sitong ni lang ay membain si dia lebih kuat, tapi halani ada Tuhan bersama dengan mereka. Halani ijai do Tuhan marianan rapakon si dia marhitihon niya do ase mararti, marbagal, marbuah, marhasonangan pakon boy membere nama dia untuk orang lain. Ya, jadi yang gue gambarkan pasal harajau ni bata do muhubani boni ai na haganupan mangarusi mananda, tapi lang haganupan mangarusi pasal harus ni Tuhan ijai mahita laho mangidah kehadiran ni tondui na pasing. Anja ijai maho mahita do muhubani topik mingguaon bermegahlah di dalam Tuhan. Iya, lahu mangarusi hatanin harajau ni bata ay maanggo marmalas niuhur kita ibagas Tuhan. Ijai maharajau ni bata ay. Bani haganup horjata ada kerajaan Allah hadir di sana. Anggo ihorjahon kita ay ibagas malas niuhur. Ihorjahon kita ay ibagas pangarapan na tugu pabuat Tuhan berkarya bani haganupan horjata. Anggo iurupi kita sadahalak misalni. Domu hubani kebutuhan ni, domu hubani haporluan ni, domu humahubani nabui bain kita. Lang pala maningun lang marmasa kita halani mangurupi halak naligan. Tapi domu hubani ahapta, domu hubani keseriusata na laho mangurupi ay ijai do hita laho martonggo mangondos kon dirita ase iya membere gogoh pakon patalukon hita laho membere si bere-bere ta ay ijai maharajau ni naibata. Ijai magkuasa na lang tararusi kita ay. Ijai makaguguhon ni Tuhan na lang boy inilay kita ay. Tapi ijai makumahita marmalas niuhur dengan semangat yang baru, dengan semangat pangarapan, hubani harosu ni Tuhan, laho pataridahkon ise hita ilobi ni nebata. Ay manatotap mengandalkon pakon marhapursayaon bani Tuhan, sonari pakon bani ari na lahoro. Bapak inang hita ganupan na martupu bani panorangon. Anggo sonai, ahamana tanup si bahenota. Selaku nadok mangarusi pasal harajau ni bata ibagas tondui na pasing. Selaku na makasiholhon kehadiran ni harajau ni bata bani haganup goluhta. Bani rumah tanggata, bani aktivitas ta, bani pangarusyota, bani perjuangata, age bani parorang sonarion, age pehata honokon masih sulit, masih sangat berat na hadapi hita bani panorang sonari. Dumuhu bani ang bilat taon, na pasti maningun boto kota aima, pabuah hata ninay bata, marianan itong-tongah ta. Ibagas holong ni Tuhan sedang bertumbuh doai bani guluhta si ganup ari, bani haganup aktivitasta. Halanyay sonahado hita laho mangidah pertumbuhan ni hata ni naibata bani aktivitasta si ganup ari. Totu sadahal na perlu dingat kita ijai aima anggo ipahombar hita dirita hubani Tuhanin, ibagas komunikasi yang baik, ibagas tonggo, ibagas parsauran yang akrab, pakon ibagas kerendah hatian, ibagas na mga jamkon holong ni Tuhan.
Ya, jadi ketika kita mau berdoa menyerahkan kehidupan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan dan hanya mengandalkan Tuhan bani haganupan ari-ari ni goluhon ay makataridahani namar malas niuhur dohita ibagas Tuhanin. Agepe boy dohita ibagas iluh namar tonggo. Boy doho mahita mungkin ibagas suasana yang belum puas. Bani namar tonggo ai, halani ada sesuatu yang belum kita dapatkan, yang masih harus menunggu dengan sangat lama. Laho pataridah kon harusuni Tuhan bani goduhon. Tapi ketika kita mau berbicara dengan Tuhan, ketika kita mau mersahap pakon Tuhan, ya, Bapak Inang, ijai mataridah, pabua, marmalas niuhur dohita ibagas Tuhan in halani ija lohita anjaha jupah bata pasal harajaun ni naibata. Napadua akon sonaha anjaha nahado pambutuhan pabuah hitaon nadop marmalas niuhur ibagas Tuhan bani haganupan tanggung jawab ta. Sihol sobuton do muhujon ase ulang puas bani kemampuan, kebolehan senai pakon gogoh tersendiri. Ya, atap bani hasil ujian misalnya. Atap bani keberhasilan domuhu bani parguluhon siganup arion. Atap hubani keberhasilan doma das irumah AGP, idalan nokan doma macet, idalan nokan doma bahatan tangan. Ketika kita hanya mengandalkan diri, das kita i rumah ibagas malas niuhur tanpa mengandalkan Tuhan, ijai boydo lupa hita hubani, boydo gabe songon batu nilo harum pelang yang gap kita kehadiran ni Tuhan ai. Tapi ketika kita mampu tetap belajar dan mengandalkan hata ninai bata bani ari-ari ni goluk taon sonai homa makasihol hon ase bani ari nalau rohpe kita dengan keadaan kita dengan kemampuan kita mengandalkan holong ni Tuhan ijai mahita namar malas niuhur bersuka bergembira bermegah ibagas Tuhan. Jadi yang si luhurmu lebih banyak lagi pendapatan, si luhurta lebih jenges open nilai tabani ari naloro, si luhurta lebih biar ke akrapata sektor sada dua tolu bani ari naloro, si luhurta lebih biar hasadaun ni kuriata marhitina saling mendukung, saling mengurupi bani haganupanai. Ai matandani na ibagas Tuhan hita laho mamukah pakon mandalan kon ari-ari ni guluhta. Pakon ibotoh kita takas pabua domu hubani kemampuata. Ibagas namar pangajaman bani Tuhan. Ijai do Tuhan membere pasu-pasu. Ijai do Tuhan menjaga hita. Pakon ijai mataridah pabua. Guguh pakon kuasa ni nebata. Ipataridah kon bata. Age bani panorangon. Hita ganupan napatuluhon domu hubani hataridahan ni na bermegah ibagas Tuhan halan ia jam kun hita kata ni bata nagabi onjolan bata ijon aima pori ni pe adong tantangan ya bahkan anggo isobutkan bani goluh tahun janganlah bermimpi jangan berdoa ketika kita di laut tidak ada gelombang. Tapi berdoalah supaya kita mampu, sanggup menghadapi gelombang itu dan sampai ke tujuan dengan baik, dengan selamat. Artinya, ibagas haganupan ari-ari ni guluh taon, AGP sobut kita anjaha aido keyakinatan na persaya hubani Tuhan dohi taon, tantangan itu pasti ada. Kesulitan ai pasti do adong. Lang palay panginduhita kesulitan ay akan muncul. Tapi sonaha duhita ase mampu bani na menghadapi kesulitan ay. Bani na menghadapi tantangan ay. Bani na menghadapi persoalan ay. Bani menghadapi kesulitan-kesulitan na yalami hita bani panorangon. Termasuk age bani panorang teks taon. Kesulitan na ialami si dia ay lang mampu menjalo diri ni sebagai na hinopkop ni Tuhan.
sebagai na pinilih ni Tuhan. Sonai homa sebagai na niajaran ni Tuhan si dia panorangai. Tapi si dia hanya mampu memegahkan diri. Halanya ini tabani panorangon. Purini ahape na masa. Atap sona hape situasi na maningon hadapi kita. Janganlah putus asa. Jangan berhenti melakukan yang baik. Janganlah menyelesaikan perbuatan baik hanya karena kita merasa jengkel kepada orang lain. Tapi horjahon hita ma horja nama diarai marhite nama katahon, hari ini adalah kesempatan bagiku untuk menyampaikan dan menyuarakan kerajaan Allah ada di dalam diriku. Halani firman Tuhan nagabe onjolan bani guluhku. Ya, asem marhite hon yai purini pe lang mitur ijalo hita kata sanjungan, kata hebat, kata pujian dari orang lain. Tapi ketika kita melakukannya dengan baik, berdasarkan akan firman Tuhan, pakon manuruskan guluh taon ibagas na bermega ibagas Tuhan halaniai purini pelang tara rusi hita maningun marmega kita ibagas adong kesulitan, tapi ibagas hapor sayota laho makatahon tidak akan gentar bani guluon halani adong kesulitan, tapi kesulitan ai adalah kesempatan untuk menikmati kasih Tuhan yang sangat luar biasa karena Dia ada bersama dengan kita, berkarya dengan kita, marhorja ibagas guluhta, ibagas nalang terpikiri, pakon nalang tararusi hita. Ya, halaniai hita haganupan, bani haganupan ari-ari ni guluh taon, mari hadirkan kerajaan Allah, ay maharosu ni Tuhan, bani dirita, bani hasomata, bani kuryata, anjaha parayak kita mahoma harajaon ni nebata, ibaga surah-surata laho makorjahon horjata pabua, sedo namaningun harosuk tanah saut, tapi harosuk ni Tuhan Indo pasauton bani guluhta. Bapak Inang, kita haganupan namar tuku bani padorang on, pasal harajaon ni naibata dimulai dari hal yang kecil, anjaha pasal harajaon ni naibata dimulai daripada sesuatu yang sangat mengharapkan bahwa Tuhan ada di dalam kita, anjaha horja ni Tuhan lang ongga boy iukur oleh seorang manusia. Tapi horja ni Tuhan boy ipataridahkon hita bani guluhta ari-ari, bani kehidupan ta siganup ari, atap ijape hita, atap ahape nasihol horja honota. Bapak Inang hita ganupan namar tupu ijon, pataridahkon hita ma, do muhubani na iarusi hita, pabuahata ni nebata ay magabe sumber ni gogohta, sumber ni malas ni hurta, sumber ni kemampuan talaho mandalan kon horja, anjaha paturut kita ma, horja ni Tuhan, kuasa ni Tuhan, tindakan ni Tuhan, laho mengajari bani guluhta, halani hita, mambahen dirita, gabe harosuh ni naibata. Jadi agepe nita marhorja do Tuhan bani dirita, tapi hita sendiri lang membere uhur pikirata, ase ikuasai, ase irajai Tuhan. Gabe rosuhan do hita mamikirkon rosuh ni dunia on, totulang ai halak na mangarapkon pasal kuasa hagogohon ni Tuhan marianan bata. Asyang gosonai, Bapak Inang, domu hubani kiada tasonari, marmalas niuhur mahita halani rapno hita pakon Tuhan. Anjah andal hon hita mahagogohon ni Tuhan bani haganup tugas pakon tanggung jawab ta. Halani marhasoman kon Tuhan. Pangarusion na iondos kon hubata, na boy iahap kon hita, na boy bilangi hita, na boy horja kon hita, horja pasangap kon Tuhan na ibata. Halani ay agepe adong perbedaan, haganupan perbedaan ay menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan harosun ni nebata, menghadirkan Injil, menghadirkan berita malas niuhur bani haganupan ari-ari ni goduhta. Terpuji ma Tuhan, sonari rosi sadokah ni dokah ni. Amin, martongko mahita.
Terima kasih sombah nami hubamu Tuhan, na tongtong sirsir menjaga hanami. Pakon mengajari hanami ase marmalas niuhur hanami ibagas kam, halani kuasa haguguhon ni hatamu, nalangbui iukur hanami, do muhubani pikiran nami sendiri. Tapi ipatuduhkon hamdo harosuni hurmu, do muhubani pangarusion nami. Ase do muhubani horja nami bei, tanggung jawab nami bei, roh mahanami Tuhan, mangindo martarima kasih, sonai homa makkamalaskon, dear layak apa hidup ni hurmu. Pasu-pasuham mahanami on haganupan, ase margogok kanami, pataridah kon harosuni hurmu, atap ijape hanami marianan. Rakon ham mahanami Tuhan, sonari rosi sadokahni dokahni. Amin. Pindah dulu. Mandoding Mahita, Humbane Haleluya nomor 500 tolu, bait sada pakon 2, salpu mandoding, tonggo safaat. Baik malas diudah memuji Ham Tuhanku, ai pada rumah mabiang marjabat pohonmu, mega urat mekerjakan parentamu. Boyau dirgas nuanon hamdo nama masu-masu. Hamdo na boy mambayang taluk, atengeran bayurja, asetor sahurja kukaluk, hamdo na marimata. Mega urut makerjaan parentamu. Boyau dirgas nuanon hamdo nama masu-masu. Martonggo maita. Tuhan nebata Bapa nami, Tuhan nesombah kanami marihite hona anakmu Yesus Kristus sipaluah kanami. Tuhan, John hanami mengadopkan kebaktian Tuhan. AGP ibagas namarjum hanami, tapi tetap doa hanami ibagas malas niuhur. Inpe Tuhan, ganuk halani holong mulo boy tongoni horjan hanami tong pertongguan namion. Tuhan nebata Bapa nami, yondos kon hanami Tuhan, haganuk jemaat GKPS Cililitan ase tong iparorot ham. Sonai agebani kesehatan nih, sonai agebani pekerjaan nih setiap hari Tuhan. Tuhan,
Sonai homa ibani gereja nami Tuhan na ibagas naboritan na ibagas pemulihan ama Bapak Jack Girsang, Hermanto Sumbayak, Bapak Opsinur Simarmata, Inang Situa Lesmariani Purba, Inang Situa Albina Saragi, Bapak Situa Wanto Purba, Sidianai bagas pemulihan Tuhan, hamdo panambari nagogoh, butuh hamdo ganut aha, tambar na sesuai hubani pernabori tahun ini sedia Tuhan. Haholing hama sedia Tuhan. Ibagas holongmu boy tongon sedia riap pakon hanami ibagas na sehat-sehat. Sonai homa Tuhan bani na lagi irawat Gremi Saragi. Sonai homa inang sin rumah ni Bapak Priston Purba pakon nyombah ni aganupan on Tuhan tetap doa nami marondo subamu kasih hama tong nomor perdiate tong bani pergoluhan ni si dia. Sonai homa Tuhan bani tinading ni nadop marujung goluh Bapak Johan Sinaga, Bapak KM Simanjuntak, Bapak Priston Purba, haganup sedia Tuhan, tong do yondos kono hanami ubamu, bani pekerjaan ni, terlebih bani kesehatan ni Tuhan. Pakon ganup nalang isobut hanami sada persada. Tong doa nami marondos bamu Tuhan. Aita lardoin ganuk bamu. Terima kasih ma Tuhan. Ibagas ganuk gom-gomanmu bani perguluhan nami. Kuliah GKPS Cililitan. Ando hormatongon. Boy hanami mengadopon pertonggoan nalang melalui Jumbe. Ibagas goran enakmu Yesus Kristus, jaloham matongga elek-elek namion. Amin. Sonari tangar hitama persembahan pujian na berjudul Ilobemu Tuhan. Mana bang, klik bang. Bawahnya, klik dulu ke bawah. Nah, kita lihat mereka, ekspresi mereka. Sini, dasi, itu dasi. Dimute. Dimute aja. Dimute. Enggak ini. Malah. Harus dimute deh. Lapedung suara nih dah. Dong suaranya. Suaranya Bukan bang. Mana coba ulang. Nyanyi apanya?
Gitu kan? Coba dites dulu lagi. Iya. Di awal. Halo, sayang lang dong suara nih, padahal dong sopat ganti kostum na siap. Super gitu. Gak masalah tadi kalau share sound. Ada suara apa? Mobil orang itu kalau nggak ada suara. Baca chatnya deh. Sudah ada suara? Nggak, itu yang tadi. Chat tadi. Bang, ini ganti lagi bang. Ini gimana bang layarnya pindah? Ngomong guys, terima kasih. Terima kasih. Ini gomnya. Balikin. Ya, terima kasih matongon Belum, Bani belum. Tuan. Iya. Ya. Lanjut acara selanjutnya. Udah milik makanan kananan. Belum. Mandoding Mahita, Humbani Haleluya nomor 337 bait sada pakon 2. Salpu Mandoding, Tonggo Humbani Suhut, Nai Bobanhon, Bapak Samas Dekris.
paham Tuhan kami hona sayurmu Tuhan asautnya salam minta mama olongku bangun sai tambama olong bangun. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, kami puji, kami sembah Engkau ya Bapa. Di dalam puji-pujian kami, dalam ibadah kami, pertemuan gabungan sektor 1, 2, dan 3 pada malam hari ini. Kami juga sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang didaburkan oleh hamba-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang membuka hati kami masing-masing dan menaruhnya di dalam hati kami untuk kami renungkan, kami tanam di dalam hati kami masing-masing dan kami lakukan. Supaya seperti firman yang boleh kami dengar tadi, demikianlah kami berbuah di dalam Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan buat saudara kami yang di dalam 2 minggu terakhir ini sedang berduka karena kehilangan ya Bapa. Biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan kepadanya, kepada keluarga besar mereka Bapa. Kami tahu penghiburan yang sejati berasal daripada Tuhan saja, supaya mereka boleh terhibur hati mereka, bahwa semuanya datang dari Tuhan, dan semuanya untuk kembali kepada Tuhan saja. Supaya mereka boleh memahami hidup ini hanya pada Tuhan saja. Biar kami bertumbuh semua Tuhan. Kami sektor 1, 2, dan 3 ini, kami mau serahkan kepada Tuhan saja. Supaya kami juga di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini Bapa, kami semakin mencari Tuhan, semakin mengenal Engkau Bapa. Seperti nyanyi kami tadi ya Bapa, baharuilah hati kami untuk mengenal Tuhan, untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam hati, di dalam keluarga kami masing-masing khususnya. Berkatilah anak-anak kami ya Bapa, berkati masa depan mereka, berkati sekolah mereka ya Tuhan. Biarlah mereka memiliki masa depan yang terbaik daripada Tuhan saja. Berkati juga pekerjaan kami masing-masing Tuhan, di kondisi pandemi ini Bapa.
kami percaya kepadamu bahwa segala berkat hanya datang daripadamu saja. Biarlah kami memohon hanya bersandar hanya pada Tuhan saja, supaya kami tidak merasakan kesendirian di tengah-tengah pandemi ini. Bapa yang baik, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terlebih ibadah kami ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah Engkau menjadi terang bagi kami Tuhan, supaya kami semakin merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Mandoding hita kumbani haleluya nomor 380 bait sada irik patupu galangan. Marasoman Jesus, say mo nang hitao. Marasoman Jesus, talo si polisi. Marasoman Tuhan Yesus, kita mo nang dodong-dong. Marasoman Tuhan Yesus, say mo nang hitao. Martonggo mahita. Ondos kon hita galangata hubani Tuhan na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami na itang di atas. Terima kasih mahatahonon nami hubamu. Halani holong mu na bagalin na gabi haguluhan nami. Bani panorang on yondos kon hanami do Tuhan. Na ipatupuhan nami on gabi galangan nami hubamu. Say jalo anjaha pasu-pasuham magalangan namion. Laho pabulak kon harajaon mu, pakon pararat kon hatamu i dunia on. Gabi hasangapon mu, ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus, si paluahan nami. Amen. Riap mahita mangindo, marhite tonggo na pinodah kon ni Yesus bata. Hamba panami na inago di atas, say napapasang magoranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharosu ni urmu, inagori tungaon songon na inagori atas. Berehama banami sa darion, haguluhan ari-ari. Sasap hama dosa nami. Songon panasap nami, bani dosa ni hasupan namar dosa dopakan nami. Ulang hanami, buhay ham parlajuan. Paduah kamahanami bani pangagu. Ay hamdo si mada harajaw. Pakon hagugukon. Apa hasangapon sa lupa ni. Amen. Hidup niuhon ito kata Jesus Kristus. Pakon holong niyate ini na ibata bapa. Apa parsaoran ni tondoy na pasing ma. Makasomani hitaon haganupan. Riap hita mandodingkon. Amen. 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 Oras mau bata. Terima kasih. Oras. Oras, terima kasih Bapak Rote. Pasang waktu ini. Sonari, adong pengumuman untuk senalami malobe bani ketua sektor sada. Oh iya.
Ya, terima kasih buat Kaganduan. Ini siapa nih? Timur berkati. Oh, ini Tuhan, perdalan dodear ibadah ka. Masih peotik dong gangguan-gangguan, halani sinyal dogan upai. Terima kasih ubani hasoman nami. Kompak nasiam. Tim Jumatanganan. Mantap, jalan terus. Untuk Amin. berusaha nasiam mate. Luar biasa. Ya, segala kekurangan nanti semakin dicari untuk kedepannya. Terima kasih buat persembahan pujian. Mudah-mudahan tampil sekali lagi sudah bisa rekaman. Bani Inang penginjil wanita, terima kasih Danang. Pelayanan Iham, Tuhan memberkati, semakin sehat Ham. Buat Tanah Rohonpe, terima kasih. Parlobe, tugas-tugas mah humban nami sektor sada. Rencana pengapohon, hubani keluarga Tinading ni. Bapak Johan Sinaga tanggal 13 jam 5 sore via Zoom. Jadi hubata terkait